TISF members again gathered around at East Agartala police station on Saturday demanding for the arrest of 3 other accused on account of beating up two young men, Khulbar Jamatia and Balendra Riang, on 30th of May. TISF claimed that they will march for a greater movement if their demands are not met. In the state Tripura, there are not much schools and colleges in the villages of different areas. As a result, young boys and girls came to the capital Agartala to pursue their studies. But who might have thought that studying in the capital can cause trouble sometimes? Such incident came up in the headlines again. On the last 30th of May, 2 Tibrasa students were attacked by some of the miscreants in the premises of the capital. The victim students were Khulbar Jamatia and Balendra Riang. But no action were taken by East Agartala police in regard to the incident. As such, TISF members gathered around at East Agartala police station on Saturday demanding for the arrest of 3 other accused on account of beating up 2 young men, Khulbar Jamatia and Balendra Riang. TISF claimed that they will march for a greater movement if their demands are not met. Pararo thangka belai tongo so romna bagin saw borok khajang saw haipon borok saka bike serious khaijak duita haine ang obon sara musugo naide sin Tripura sa bujang mane kai kono tokso jara justice mai asen sin agotara sahar Tripura sa kangma bujak tongo taw farsan kayo khana justice mai ati bujagai mang thana nau ang obon naina musugo sarkar ni thani sini CM hindu home affairs hindu je police prosecution tongai kusu bereni sar somo request khayo naide aba kisa chikon meta ya Nogo habi station Tripura sound buo sini Agartala kon safety kire hajima tonga nima ang request khanya sing tini oro kutulia jing bono romia sak sing oro tin tonga ni salajak sing jesek ang joto student on sawn ro sing logere phadi sing tini on kutuglak jodi bono romia sak sing oro tongai kha khayo borok singna kubudi sak na thik thak tini borok try khai tongai saw bat koidin tongai sing tini time rakha taw duidin kai tonga taw phan rom jagya Kana 3 din 4 din 5 din 6 din ninte thangde jese din balok asuk dinno borok sungno dile khai tomang borok samungse khaigala naini wan sugang bini ang request khanyai joto student ongna phaji logere phaji sung taw phano tini orun kutulya jese romje asak sungaro tongai ni khakai nangno sal bosuk jora rijak borok romna bagai actually borok miya sarik jora rugo haipana borok taw phano romai maya ku borok sago sung no thangjak bike sil khaika ta kharjak romin saw actually abon naide romna hangkai joton romano mon yaw power tongo Mon yaw joto kisu tongo boro power tongi tang power ru khana ba bo Tripura bo jangara khujak tong manai ba kharangai boro ki bangle so khar thangka boro aw sibon sa kes sa se khar tong ga koto kes tong bayong tong khana sin Tripura wa ema ang abon request khanyai naide romna ka kaham ke rom tu sing bone ain order mani tongo sani kok khanai tongo sing peaceful no oro phai tongo hapan ang dagde khe romna bage request khajabu na tinore tonganya amo ki peaceful ke tongnai na ki kono slogan roi tongnai jabo singara takso jara peaceful khen tongnai ko didi sing tongmalia sajangli boro romli angkai sing apro kai sing bo slogan nani try khaisnai borok romli ano hungke no rongni phasing te romai ri phanjan chai tomong tore tong sing obon saka sing nai de boro romli angkai sing romlani gosiu kintu borok to sing odari ya ko je no thai romai ru phadi ni sing ati khe sing ya bo asik power ya jajang ka system power tong bini mai sing bono apil khanya sikang no romdi Jadi para Romi angkai jono phan sade sing Romi rupanya sing kono khaya bang no tumbu bugla tugla ja sing bono Romi rupanya logane sing ba police him tu sing abono request khane ঠিক আছে ke जों तिनि टिपिनिस सामनो बो रिक्वेस्ट khane je পরিবর্তন ফিউচার বো যেমন আমতি ইনসিডেন্ট তাংতু যেমন তিনি যে Tripura সরকার হাসুকনি পরিণাম কিছু অনেক কষ্ট মস্ত খাই পরিণাম বাকি হাইও বড় যেমন মনোবিয়া সেফটি নি বাকি কিছু নাইতু আসুকনো তিনি অমন রিকোয়েস্ট দংনাই তিনি টিআইএস নিতে কারণ जोंबो अमो एकदम जे इन्सिडेंट माने एकदम चालिया जे जों खोनामानि हरो चेनाइरक सिमि माइचावै परिना बागि सेते गायसा नगद थांतो माने मनसरि हिनै बरनो बुलायो इनके तैसा बिनि दारासनो नगद थांगै मालिक रकनो बो ताम ड्राग्स फालो ताम हिनै बुलायो ओ चेनाइरक जीवन ड्राग्स नुगियाको अमनो सामति खाइलायो इनके बा आं जतनो सिनि जे चिफ मिनिस्टार नो रिक्वेस्ट खाइनाय जे किसा मोर हमके बो नाइथु जे एरिया थंगि बो किसा अवेयर खाइतु जे आमतै जे Tripura सर जे परिना बागि हाइमानि बरनो आमतै खाइ किसा माने बरनि एरिया नि किसा जे 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 अकरा चकरा बरनो के साइरितु जे आमतै खाइ कुनु फ्यूचर आमतै खाइ कुनु इन्सिडेंट हामिया तांतु चिनि Tripura सरनि आगरतलाव गोबां माबा हाय कतर इन्सिडेंट नखा आरो रगो लाइ थांनाय पातिं रगो कि ओ इन्सिडेंट रगा हानदे पाइलाय रां रि रगो बाय
kisah misah perilaya kau pailen hama hai orang rokok bo nor problem bo amti no biya koro jeng namani je je bujang nai rokni nogo bor ni parents tanga mutual khina bage inke bor bo gosi inke jeng tini convener bo call khaidika PS nang ke PS bo thanga huru PS ni de kaisa gari thanga bor thangai bor no mane malaika inke bor bo sabo je bor no. Meanwhile, during the interaction with the media, OC Sanjit Sen of East Agartala Police gave an assurance that the 3 other accused related with the incident will be arrested within Saturday. As your PS of the affair possible, কতজন ধরা হয়েছে এই মুহূর্তে কালকে যে এফআইআরটা হয়েছে এটার এগেইনস্টে 4 জনের নামে একটা কেস হয়েছিল আপনারা জানেন গতকালকেই বলেছিলাম এমনিতে এখন একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বাকি 3 জন এখনো পলাতক আছে এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত যে বাইকটা ইনভলভ ছিল যে বাইকটাতে তারা এসেছিল বাইকটাও আমরা সিজ করেছি বাকি 3 জনও অ্যারেস্ট হয়ে যাবে আজকের মধ্যে হ্যাঁ হবে আচ্ছা ওই বাইকটা কার নামে আছে বাইকটা বাপন দেবনাথ ওর বাবার নামে রেজিস্ট্রেশন ওনারশিপে ওর বাবার নামে বাইক অ্যাকচুয়ালি চালিয়েছিল বাপন এবং জোজো যে 2 ভাই ছিল তারা দুজন চালিয়েছিল একজন ওনাকে কোথায় রেখেছেন আপনারা এখন এনেছি ওনাকে মেডিকেল করানো হবে অ্যারেস্ট হয়েছে অ্যারেস্ট করে লকআপে যাবে আজকে কি করে না আজকে তো আমরা দেখছি বাকিদেরও আমরা অ্যারেস্ট করে একসাথেই পাঠাবো একসাথে However, will East Agartala Police arrest the other accused like the assurance given? We will find out in times. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.